Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke gopela re le subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Ke rata re dira story time. Gomme story se ke ratang go share le lena today ke a true story as usual. Ke story sa lapa la the Evans. Ga re tlo ba bolela ka mabitso, re tlo no bolela gore Mr. Evans, Mrs. Evans, jalo le jalo. Mr. Evans le Mrs. Evans ba baina le bana ba bararo ka nako ya nako tše story se ke le botša ka sona se diragala. So ka tšatši la Sontaga e le 27 tša October 1974 ba lapa la ga Evans ba ba itšwa mo ba tšwang gona e le ba tšwa etela o mongwe wa di-family members. So e be le bošego nako tše ba lebile gae, e be le around nako ya bo 10 ya bošego, and then ba šetše ba le gaufi le go fitlha gae gore bo šetše bo 15 minutes 20 minutes gore ba tsene ka lapeng la bona. So ba ntse ba reila jwale gore gwa thoma go tšwelela something mola godimo, ba bona light e nngwe e kgolokgolo mola godimo. Ge ba lebelela ba bona ntho e le gore e bopegile kore it's round in shape, kore ke round ka shape. Batho ne ba nana gore maybe it's a flammer chain helicopter, mara ge ba e bona ntho la ntše e tla mo fase ba bona re no ntho ga se helicopter ka mokgwa e bopegileng ka gona, it's something else. So ya ba nthela gore ntho e le ba e bonego ke a spaceship, an UFO. UFO ke unidentified flying object. Di-UFO ke di-flying object tše e leng gore di šomiša ke MaAllien. So go bona an UFO go ra gona le an alien ka mogare. An alien ke a being, ke motho akere ke motho o bopegile o tshwana le na le wena, o na le matsogo, o na le maoto, batho go na le mo le gore re fapana le bona go ya ka mokgwa le gore re bopegile ka gona le bona ba bopegile ka gona. So di-aliens ga se batho ba lefaseng le re leng mo go lona, ga ba tšwe mo planet Earth, ke batho le ba tšwa lefaseng la ka ntle. And then e be dirile light ngwe ntšhi ge ntše ya fase ba bona gore no man nto ga se flying machine, it's something different. And ba ile ba thoma bona gore this thing o ka re ba šetše morago, e ba šetše morago ra re ile ya ba šala morago distance e telele mo ile gore ba bile ba ba le letšhogo. So ka re bana ba ke ba bararo ba babedi ba bona ba robetše, o motho yena o ba se a robale o ba ntše a lebeletše ka lefastere. And then ka morago yona ba ntše ba reila ba bona yona an UFO yela e timeletše go ra re ya no disappear out of nowhere. Ba sa re e timeletše nako e lekolo ya bona ga e sa kgona go sepela gabotse, ba kgone go kšena go diragalang, ya kgone go sepela very fast, e sepela ka 30 kilometers per hour. And then batho mo bona a fog goba a mist e nngwe ntšintši kore phoka e nngwe ntšintši akere. And then phoka ela e tla mo go bona, phoka ela ba re e be le a green in color, ra tsa gore gantši phoka e ba white goba a ena color, e ba white or a ena color. So but this one e be le a green in color and e le very strong, e le very very thick mo e le gore le ba ba tswaletše mafastere but phoka ela be e kgona go tsena ka mo gare ga koloi. So they don't know what happened akere. And then phoka ela e bile gona go ka bona e no ba gona for the few minutes, bana go ka re e bile gona for few minutes ka moragonyana ya phatlalala kore nako tšela phoka ela e be e tletše ba ba sa kgone go bona le ka selo, dintlo tše dingwe tše ba di fetang mo tseleng, mehlare, mabone a mo distrateng ba sa kgone go bona selo, e be no ba phoka ela fela e tletše all over. And then ka moragonyana after some few minutes phoka ela ya phatlalala. So ba rila ba tsena ka ntlong ya bona, nampile ba tsena ka ntlong ba re ba lapile ka mokana ga bona. So ba tšea bana ba tshwereng ke maroko ba ba kuka ba ba iša mepeteng ya bona, o le mogolo le ena a fitlha ka baka la gore ba lapile, o lantše a sa robale le ena a yo robala. Ge ba tšheka nako ba kgwetše le gore gape ke bošego kudu ba ba swantše ba fitlhe gae ka boma 10:20 ka nako tše batho mo bona spaceship sela it was around boma 10 o'clock. Ba ba tšhelete ko only 15 minutes or 20 minutes o tsena ka ntlong ya bona. Batho ba kgwetše le gore ke gare ga bošego, ba kgwetše le gore ge ba lebelela kore 3 hours a ba tsone what happened during the 3-hour period, ora ba fitlhe ka gae after 3 hours 20 minutes. So 20 minutes ke a o fitlha ka gae, ke distance ya o fitlha ka gae, but this 3 hours a ba tsone what happened. Bona ba tsa ba le ka koloing ba reila, ba tseba go ile go ba le that fog, yona phoka ela ileng ya tlala mo pateng
ba se bone mo ba yang gona ya ba ya tsena le ka mo koloing but go ya ka bona ka mokgwa le bona ba bone ka ona ba bone ka re fokele ino ba ntwa ya ma 3 minutes instead ba latlhegotse ke 3 hours ya nako ya bona ga ba tsona what happened during that time of 3 hours. And then the following day le matšatši le gore a ile a latela morago ga mowe akere go bile di-changes ka ra maphelo a bona so ba re tiragalo e la e diragetšego ntho e ba tšhošitše kudu ka gore that UFO e be e kitima gaufi le bone kore e le gaufi le koloi ya bona and then le phoka e le ga mokgwa le diragetšeng ka ona ile ya ba tšhoša mo e leng gore mara a se ba kgone go botsa batho ba bangwe ba ba tšhaba go bolela bothata ka batho ba bo America batho ba bo UK ga ba bone ilo tša mohuta moso di-UFO lo tša tshwana le dipoko mola pele ga ba bona lo tše diso ba tšhaba go bolela the reason being gore ge o thoma go bolela gore ke bone ntho e so batho ba go tshega ba go gegea ba re wena wa gafa ene go bolela dilo tša mohuta moso o ka lusa le mmereko ba ka go ba le mmerekong ba tlo re you are mentally unstable o na le bolwetse ba go gafa o se gafi ba ka go ba mmerekong ba re no you are no longer fit go ka bereka mo khelerena le baagišane ba ka sa o nyaka le ba gore ba ka sa o nyaka le some members of the family and then ga ba sa o nyaka o ka re it's like o ba tshegiša ka batho mo e le gore go ka no tšwela pele bolela ka dilo tšeo ba kgona gore ba o tšee ba o iše sepetlele sa digafe o sa gafe o nnagana mola for the rest of your life until o tlhokofala so batho ba ntšhe ba re ga ba setse ba bone dilo tša mohuto ba tšhabe go bolela e no ba sephiri sa bona mara go le gore ntho ela ya ba imela kore ya ba imela kore ba fila gore ka re ba ka botsa someone but ba tšhaba go bolela ba tšhaba gore batho ba ka tla ba gegea batho ba ka tla ba kodutla so go ile go ba le di-changes after tšatši la Sontaga matša a latelago mo e leng gore ba rata go ja nama every day but after tšatši lela ga ba no apea nama ga batho mare ba ja ba ba le go dukuluga ba selega ba vomita and then completely ba sa ja nama. Mr. Evans e be ile a heavy smoker o ba fola kudu mo le ka tšatši le tse ba kgona go fola di-cigarette tše 15 to 17 goba even 20 ya di-cigarette but after tšatši lela o ile a bona a senya ka go fola cigarette kore go bile changes tše dintšhi kudu ka ra maphelo a bona ba sa lebeletše those changes ba sa tšhogile ba sa maketše gore naga ntho o diragaleng ba thoma go lemoga gore go na le batho ba ile gore o ka re ba ba tracer ba ba šetše morago batho ba ke bathele gore ba ba bitša gore ke the men in black. Men in black ke banna ba ba sese ba ba telele ba ile gore ba apara di-dobs tše di black ba apara le di-glasses di-goggles tše di black di-dimmers tše di black and then ba apara all black mo mmeleng wa bona ba apara disutu tše di black ba apara smart mare ba apara all black so batho ba lemoga gore go na le men in black ba ile gore o ka re ba tracitše lapa la bona ka nako ngwe ra bošoko ka ma 12:01 ka lefastere ba bone gore gape go na le koloi šile ye mekua go lebana le motse wa bona ene ba bone gore go na le banna ka mola ba apere di-dobs ba apere all black ene ba lebeletše ka mola motseng ola ge ba sepela during the day goba forogo ba ya anywhere ba bona gore banna ba le ba ba šetše ka morago ka lena matšatši ba bitša ba maphodisa ba le tlhalosa maphodisa na go diragala eng ba le bantši ba tlhalosa taba tša bona ba lebelela maphodisa le ba bona gore ai batho ba o ka re bile taba rena ba e tšee ba thoma suspect gore maphodisa go na le ntho e le gore ba e tseba ye le gore ya diragala goba e ka ba dira ke government but setšhaba ga se e tsebe reason why the men in black ba ba šala morago goba ba ba tracer ke ntho la gore but they will make sure ya gore ba se ka ba botša motho ka di-experience tša bona ka ntho le gore e ba diragaletše ba lapa la ga Evans ba ile ba thoma go ba le o ka nna gore malwetse ka ra bophelo ba bona ba ba le di-breakdown mo e le gore mmele a o sa functiona ka mokgwa o tshwanetse o functione ka gona and then ebile ga ba sa ja nama totally anything to do with meat ga ba sa ja e ba di-vegetarians ga ba tsona what's causing all this mo e leng gore le dilo tša tshwana le di-wine makgwa ba rata di-wine makgwa everyday ba nwa wine a glass of wine ge ba eja dijo tša bona a glass of wine e phela le gona mo e le gore le wine ga ba sa enwa totally ge ba enwa fela ya ba lwatša ba selega ba vomita jwalo le jwalo so o gopela taba ye ka dilo tša moka tsona di diragatše ka October 1974 ka December around the Christmas time Mr. Evans kore o ba le worse
o ile a suffera a nervous breakdown gore nthola e mo affectile kudu mo e leng gore o ile a feletša ebile a tlogela le mmereko. Tšatši le lengwe itše le ka bo 1 ya bošego Mr. Evans ga a re ka lefastere a bona koloi tše 3 tša the man in black mo e le gore o ile a feletša ebile a bitša maphodisa ene a bona gore ba eme mo jarateng ya gage ba lebeletše ka mo lapeng la gage a bitša maphodisa lephodisa la ge le tla a kgwetša lephodisa leke ga se le apara uniform o tshwana maphodisa a mangwe ebile ga le na any identification ra tsara maphodisa ba beya a badge mo hempeng ya bona mo gareng mo wa kgona go tseba rona lephodisa le ke le nthušago ke mang wa ga mang. So lephodisa le be le sena anything mo go lona and then ba ile ba kore ga ba lebelela lephodisa la batho mo ba suspicious. Okay, lephodisa le ile la butša lepotšo le botšago gomme la fetša la sepela le bona banna bale ba re be le koloi tše 3 tša the man in black ba sepela le koloi tšeuwe. And then Mr. Evans o re ba ile ba thoma go mo tshwenya maphodisa ke a ile a thoma go mo tshwenya mo e leng gore ka mehla ga ya anywhere mo ngwe le ngwe ma yang gona ba tla mo emiša mo pate ba kgona mo emiša 3 times a week ba kgona mo emiša 3 times a week and then o kgotše le gore ba nyaka se sengwe ba ka nyaka identification go ba tše ba nyaka go ba mo emiše ba itira ka re ke maphodisa ba motse gore a ye to the nearest police station mo ile ba tla nyaka di-identification tša ba motšha di-questions tša gona o fela ke tše dingwe tša mathata ile gore Evans o ile a kopana le tšona ka re ga bophelo. Ge nako e ntše e ya the Evans family ba ile ba thoma go ba le mathata ka mo lapeng la bona go thomile go ba le di-sound tša go tšhoša ka montlong di-sound tše le gore ga di be di thomile go ba gona o bo ka nana re mohlomongwe go na le spook or something dipoko tšela re bitša ke di-poltergeist ke spook sela sa kgona go mova dilo se bula mabati se bethantšha mabati se bethantšha dijwana se a thuba se dirang ebile se ka go attack so batho ma go experience those things as if go na le a poltergeist ka montlong ka nako ngwe ga bošego ba tla kwa modumo ka montle ka moke ba ka gore go na le something ntho e le gore e sounda like a helicopter goba a flying machine o ka re ntho ka re e fofa gana mo gaufi le ntlo ya bona e fofela mo fase ba kwe sound e la fa nako e telele ka moranyana from the ba sa tla ba sa kwa selo go ba le nako ngwe mo ile gore bana ba bona le bona ba ile ba thoma go experience some things mo ile gore bana ba bona ba babedi ba thomile go ba le bothata ba gore ga ba phafara gare ga bošego mohlomongwe ngwanela a bona motho ka mo ka kamoreng ya gage a eme mo gaufi le yena ba gaufi le mpete wa gage a mo lebeletše bana ba le ba bolela ba re motho ka mehla o tla apere dikobo tšo ka re ke yena a clown so e ba dilo tša go tšhoša ge ba yo bona motho la ka moranyana motho la o tla timelela ga ba mone a etswa ka lebati o ne o timela gana molabego a eme gona mo ile gore batswadi bale ba tla thoma go ba le mathata ba thoma ba le ditoro tša go tšhoša mo ile gore ka mehla ba phela ba lora ba bona ba le pleke e itseng ba re ba ditšo mo mepeteng gomme o ka re go dirwa di-operation goba go dirwa di-test tše di itseng mo mebeleng ya bona so tšona di-occurrences tše di tlhagang ka ra metse ya bona le tše tlhagang ka ra maphelo a bona di ile tša tšwela pele until ka ngwaga wa 1977 so ka ngwaga wa 1977 Mr. Evans o la tshwere newspaper a bala a hwetša go na le ba bolela ka batho ba ile gore ke di-researcher di-aliens researcher goba UFO researcher gomme a bala story sa gona and then a create numbers tša bona so o ile a contacta yona company ewe gomme a dira appointment le bona ba tla gomme ba nna fase a ba tlhalosetša story rona what happened ka di 27 tša October 1974 and ba tlhalosetša everything le di-experiences tša bona after that event after yona tiragalo e le gore e diragetše so batho ba le ba bona gore okay gore ba kgone go tsona what happened ka 3 hours ele le gore ba ilositše gore na go diragetšeng ene ke eng dilo tše le gore di causa malwetše mo mebeleng ya bona di causa gore ba tlogele go ja dilo tše ba bego ba rata go di ja ba se ka tla ba sa fola disekerete ba sa tla ba sa nwa di-wine tša bona go diragala eng molato ke eng men in black ba ba šetše morago molato ke eng maphodisa ba ba tlhoriša and then ba ile ba botša gore santse ba dire a hypnotic regression session e le gore ba ile ba e dira ka ngwaga wa 1977 so yona
ona mokgatlo ke wa go investigator di-aliens, di-UFO, ba rile ga ba sena go kopana le the Avis family, and then ba seta an appointment. Okay, appointment ya mathomo ba ile ba kwa rona go diragala eng, and then from there ba botsa gore santse re hypnotic regression session. And then ga ba bea a date gore ba santse ba kopane neng, the Avis ba ba goga maoto o ka re ba dauda, o ka re ba ba le letshogo. Go fitlhela ka mafelelong Mr. Evans a dumela gore okay, it's fine, e re ke dire ka gore after all a re tsona what happened ka that 3 hours ele le gore re lositše, ga re tsona what happened ka yona. And because re sa na le mathata ka mogae, go na le di-sounds o ka re go na le batho ba ba tsena ka mogae, di-poltergeist jalo jalo, bana ba tshoga bošego, le rena re lo rata gore tša go tshoša. Let me do it. Ka di 25 tša September 1977 Mr. Evans ga mmogo le di-researcher le Dr. Barry King ba ile ba tla lapeng la Mr. Evans gomme ba thoma go dira the hypnotic regression session. But the first session ga se sepela ga botse because Mr. Evans o ka re o ba ena le letshogo, a feel at easy, a se a lokologe. And then ba kwana okay, let's do it again, ba set another appointment. And then during yona session ewe ba ile ba mo hypnotizer, and then mo ile ba ile ba mo dira a boele morago mo le sa lo monyane, ba re ile ya boela at the age of 13 years, and then a boela back at the age of 11 years, a boela back at the age of 3 years. And then from then ba re wana baraga, now let's go back to that time that you were driving out la bo reila o bona this UFO. Ba nyaka tsona what happened for nako ile ya for that 3 hours, during that period of 3 hours. So during the hypnotic regression session, Mr. Evans o ile a bolela gore o bona ba ile ba bona mabone a ileng gore ko ba bona an object ile re ya fofa ka mo godimo ga koloi ya bona go ba moraonyana koloi ya bona, and then e ba tlhaba ka mabone, and mabone ona e be le mabone a dikhala-khala ko re ntse la be change mabone, e be le red, e be le green, e be le yellow jwalo le jwalo. So o tlhalosa gore o bona ona mabone ke a ba shela morao nako e telele, ka moraonyana mabone ala a timela, ba sa bona selo na go diragala eng, gomme ga ba sa kgona go bona le mabone a mo distrateng go ba dintlo go ba ona metlhare. Se ba se bonang fela ba thoma go bona lesufi le le ntšintši, and ka ra lesufi lela ba thoma go bona fog ye le ntšintši, fog e le green le gore e thoma go tsena le ka koloing, ba bona yona fela, and ebile ya tonya, ga ba sa bona selo. Ge ba ntse ba tswela pele ka yona hypnosis ya bona, and then ba thoma go bona Mr. Evans o bona ba ntšhiwa ka koloing, gomme ba tsentšhiwa ka re ga spaceship, gomme o kopana le ka ra spaceship a le ka ra kamore nngwe e kgolokgolo, room engwe e kgolokgolo ye le gore e tletše ka mepete e mentši, e tletše ka di-equipment tšeo ka reng tša di-doctor, o ka re o setse o le sepetlele goba o le doctor. Gomme o bona a being, motho o mongwe o meitseng, o mosese o motelele, and then a etla mo wena ebile a mmotsa gore a seke a tshoga, ka gore ka nako tšeo Mr. Evans o kopana a le noši, ba mo separatile le bana ba gage le mosadi wa gage. Gomme go taba bang gape ga bolela gore ba apere di-suit, ko ba sese ba ba telele ba apere di-suit tseno di covera mmele wa bona ka moka, go no tswa matlho fela mo go bona, matlho a magolo-golo-golo, abnormally big, a ma-pink in color. So batho ba le ore ga ba bolela le yena ga ba bolele ka mantšu, ga ba bolele ka molomo go tshwana lena le wena, ba bolela le yena through telepathically. So Mr. Evans o tswela pele o re bona ba mo robaditše mo mpeteng, and then ba tliša motšhini o mongwe mogologolo, sort of o ka re wa o scanner so, and then motšhini la o tla ba o beya on the other side ka mo saeteng la gage, yena o patlame mo mpete o lebeletše godimo, motšhini la ba o beile on the side ya gage, maybe on the right hand side, and then motšhini la o na le chipinyane nngwe, and then ya kwa godimo ya fetša ya tla ka mo godimo ga gage, and then ke ntho ngwe ya four corner mola o ka re ke a scanner, ke re ke la bona re setse re di-printer tšana di na le di-scanner something like that, and then ba bea scanner sela mola, scanner sela o ka re se tlo scanner mmele wa gage. O re nako tšowe those three beings ba le ba ba sese ba ba telele ba eme ka matheko, bona ga ba dire selo, and then o ile gore o tliša motšhini o bile wa mo scanner mo mmeleng, o re e be le a very short being, ke motho mongwe o mo short, and then o ka re o na le maboyanyana so mo mmeleng wa gage,
gore ga a tse gore na le ena wa pere coat e na le maboya or jwang, but le ena o coverile mo sefatlhegong go no tswa matlho fela, then ba thoma o scanner mmele wa gagwe. And then Dr. King o kile gore o be a le busy ka this hypnosis session, a botša John a rena ba re ba tswa ba le kae, these beings di tswa di le kae. John a re ga araba a re ba re mo ba tswang ba le gona a go botlhokwa, se se leng gone gore ba tlile ka lefaseng la rena ene ga se ba ikemišetše go boela morago, ba tlile gore ba dula ka mo lefaseng le re lego mo go lona. So Dr. King a botša Mr. Evans a rena ba re ba nyaka eng. Mr. Evans a araba a re ba re ba nyaka gore be di-host tša bona, di-host. Hosting ka nore a host ke motho le gore o hosta something, o dira something, like in this case this aliens ga ba etla ka moki ba re tša ba re operator ba dira di-test tše di itseng mo mebeleng ya rena, and then ga ba dira test tšeo mo mmeleng wa go gore you become the host, kore ka mehla ba tla operator mmele wa gago, you become the host. Ka mehla ga ba nyaka motho wa santse ba mo operate ba dire di-test tše di itseng, ba ntšhe madi a gago ba yo a testa, ba dire madring, ba tla ba šomiša mmele wa gago. So Mr. Evans o tšwetše pele a botša Dr. King gore batho ba re bona ba tlile lefaseng le la rena la earth, planet earth, ene ebile a se ba ikemišetše go boela morago. So go rara ga ba sa boela morago, ba tlile mo ba tlile go tlo dula. A bolela gape gore ba rile ba na le di-bases tša bona mo ba dulang gona gana mo planet earth. Mr. Evans towards the end of the session tšona di-beings tše di ile tša thoma go mo blocka gore a bolele, mo e leng gore Dr. King le di-researchers tše dingwe ba ile ba understanda gore na why John all along a ba sa nyake go ba hypnotized, why ba sa nyake go tšea these sessions, why le ba lapa la ba sa nyake go tšea these sessions, ka baka la gore those beings ba boditše yena Mr. Evans gore re blocka di-hypnotic sessions, ga re nyake o ba hypnotized because during hypnotic session diphiri tše moka tšona di tlo tšwelela, ene batho ba these aliens whatever ba e dirang ga ba nyake gore e tsebege. And then ile ya ba another reason a rona why Mrs. Evans ka mehla lena a be a gana go ba hypnotized, but what they did kore after the session Mr. Evans o ile a drawa, a ba drawela those three beings ka mokgwa di bopegileng ka gona, a ba drawela that other being yele bego e mo operator, le gona motšhini la rona o la go scanna ona ba be ba o beile jwang. O kgonne gape le go drawya le yona spaceship sela and UFO yela a drawa ka mokgwa le gore e be le ka gona, a drawa gape le ka gare ga room yela bego a le ka gare ga yona yela ba mo operator mo go yona, a bontšha rona room yela e jwang. So go tlile nako e le gore Mrs. Evans le ena o thoma go dumela go ba hypnotized, le ena o kgonne go ya through all those processes, and then a bolela gore ka mehla kore yena ka mehla ge ba kwa ka mokgwa boneng ka gona ba rile ba se matsentšha kwa ra spaceship sela ba ba separator, monna ga ba motsentšha ka rumong ye nngwe, yena ba motsentšha ka o ye nngwe, bana ba le ba ba iša ka rumong ye nngwe. So yena o bolela gore yena ba rile ba ba meya kwa mpeteng, and then ya ba nthola gore ka re ba mokgoka ba mo tshwarantšha kwa mpeteng gore a ska ba tsoga, and then gore a ska ba a kgona go tloga mo mpeteng, motlhong ba bone ka re ba tshogile or something, then ba dira gore a be relaxed. And then ba bea yona sona scanner sela a re yena scanner sela mo se bego se scanner gona o ba e kwa a tingling ke swetše o kwa o ka nna vibration nyana, gantši batho ba ba le spiritual gift ba badimo ba le gona mo mmeleng wa gago, ene kudu bile ba thabile o tla kwa o fela o ba le di-tinglings, o ka nna gore something se a sepela ka mara mmele wa gago o ba vibration go tšwa ka re mmele wa vibrator, so o ba kwa those tinglings. And a re kudu scanner sela sa se be se concentrate le kudu se be se ya kudu on the left hand side ya mmele wa gagwe, kudu around the kidneys, gomme a re ga a tsebe gore na why. So le ena Mrs. Evans go tshwana le monna wa gagwe le ene o ile a drawa everything, ene ga ba checka drawings tša monna wa gagwe ba checka drawings tša ba kgotse le gore di a tshwana, go bontšhela gore batho ba ke nnete ba bolela nnete. And the reason why Mrs. Evans ba ba mo khukile ka matheko mo matsogong ka baka la gore o ba tshogile kudu ene ebile a tšhaba-tšhaba, so o re ba mo tlhalosetša telepathically gore ba ka se kgone go mo examine, ba ka se kgone go checka mmele wa gagwe
a le ka state se a leng ka mo go sona gore a le ka tsela e le gore o mo go yona tsela ya letshogo o tshwanetse a dule a relaxe and then gore a kgone go relaxa ba re o bolela gore that tall being, one of the tall beings like o mongwe batho ba ba telele o ile a tšea monwana wa gage o wa mo gare the middle finger a o beya mo on the forehead mo phatleng ya Mrs. Evans gore o beya kae on the third eye chakra and then a tšea menwana mebedi ya ka matheko gore the thumb one le the pinky one, the pinky finger le the thumb finger a tšea a beya on the outside ka matheko ga mahlo a gage so that being e rile ge seno bja menwana yona mo phatleng le ka mo matheko ga mahlo a Mrs. Evans then Mrs. Evans a black out gore kore a no ba kore mohlomong a no tshwara ke boroko bo bogologologolo a sa bona nna go diragala eng mola ile gore Mr. Evans le ena ka ge ba rile ba lokela ba mo separate le bana ba gage le ena as a human being as motho wa tshwana nna le wena e le mathomo re bona di-aliens e mathomo re bona batho ba re sa ba tsebeng re bona re le gore ga re le kwešiše re tlo no tshoga le ena o ile a ba le letshogo mo e leng gore o re yena motho le mo telele o ile a tšea letsogo la gage a le beya mo legetleng le Mr. Evans gomme a re go bja letsogo la mo legetleng la gage Mr. Evans le ena and then ya ba nthula gore ka re o ba paralyzed o ka re kore a sana maatla he can't move, he can't do anything and then over black out and then Mrs. Evans o re ge ba feditše ba ile ba mo fa dijo gomme yena o ile a gana go dija dijo tšela ka re bona re maybe di ka ba di na le poison or something so ka tsona di-beings tšela bona batho bana ba le goba ma-aliens anale ba bona gore Mrs. Evans mola ba fetše go mo experiment ba bona gore o na le letshogo ebile o gana le dijo tše mamfang tšona maybe dijo tšela ke tša gore a kgone go calma down but because wa di gana ba ile ba thoma go raloka music o mongwe o mo soft mo ile gore o re di-beings tšela di be di šomiša monagono wa tšona go playa that music and then ebile kore ba bethantšha ba letša le menwana ya bona maybe like this and then music okay ga bantse ba dira di-fingers tšela le this soothing music akere o bo dira gore Mrs. Evans a relaxe a sa tlhola sa ba le letshogo and then ga se na o relax ka mokgwa and then mara a ntše a sa naganne kudu ka bana ba le ba gage akere kore music o ka theletša wa bona music ke gantšhi re setse re ralokang ge setse re dira di-meditation ke music wa mohuto nowe and then ba mo tlhalosetša ba re re a bona a ke o gopela gore a ba bolele ka molomo ba bolela through telepathy ba mmotša ba re a bona gore o tshwenyegile ka bana ba gago re ka se dire anything ya go ba gobatša ba rena ga rena bana ga re kgone go ba le bana re kgone go producer bana re producer bana through lena ge leso le bana ba rena lena ge leso le bopilwe ke rena le bana ba rena so after this session ge ba boela gae and then ba ile ba thoma go gopola ditoro tša bona kore ba thoma ba le very very vivid dreams and then ka ratoro tše ka mehla ba tla bona everyday ma-aliens a le ba etla ba ba tšea ba ba iša ka ra spaceship ba tšwela pele ka those experiments and then mo ile gore in the morning ga ba lebale ba gopola what happened and then during the next hypnotic regression ba tla gopola gomme ba tla tlhalosa gore neng ba tlile ba re tšere bošego ba dirile so and then go ba le nako e le gore Mr. Evans during nako e le gore ba mo abducta another time ba tla ba mo abducta ga ntša robetse mo lampeteng wa ba tla ba mo tšea o bone ba tšhentšhe diaparo tša gagwe ba mo tšhentše diaparo tša ba mapešitše tše dingwe tša one of the suit tše e le gore di apara ke ma-aliens hape re one of those suits and ba mmele godimo ga yona mpetone la ba bjang godimo gona ba a table whatever you can call it table e ke ba examine batho godimo ga yona gomme go ba le ntho ngwe kgolokgolo sort of maybe nka no re screen se segologolo mo pele ga gage mo e le gore o ba le ba mmotša telepathical gore a lebelele screen sela so ga ntse a lebeletše screen sela o be a bona like mafase di-planet the universe a bona dilo tše dintšhi ba montšha dilo tše tlhaga mo lefaseng
dipolayano, di-world war, nako tse batho ba ekgwa ka ditlala goba batho ba tlhofala ka bontšha ka malwetse a maitseng, ba ile batho ma go montšha dilo tša mohuto nowe kore di tla in flashes, kore go tla screen se se itse sa montšha something sa sepela, go tla se seng sa montšha something sa sepela, go tla se seng jwale le jwalo. So gantse ba montšha those flashes gana mo di-screening gore le alien le la le letselele le be le ntse le mmotsa telepathically le explainer gore na go diragala eng ka re ga picture e lengwe le gore ba montšha yona. So Mr. Evans o ile a tlhalosetša le aliens le la gore those pictures over those flashes di move very fast, a ka nna sa di gopola gomme le alien le la mmotsa la re o se ka tshwenyega, everything e ko e bonago e tsena ka mo monaganong wa gago, so go ra re you will never forget it. So Mrs. Evans lena o ile ba ile ba mo abducta gape gomme le ena ba mo iša ka spaceship lena gomme a go through the same process ya monnage lena ba montšha that screen se la gona le di-flashes, di-pictures tše dintši tsenye lefase, dinaledi, dingwedi, lo tše diragala mo lefaseng jwalo le jwalo ka nako e le gona that le aneng le le telele le gona le be le ntse le mo tlhalosetša telepathically what is happening in each and every picture. So ga tlhalosa Mrs. Evans le ane le le la mmotsa la re ntho e re go bontšhang yona ke an encyclopedia, ke an encyclopedia ke le gore re e lokela ka mogare ga monagano wa gago. So ga bantse ba bontšha tsona those flashes ba ba bontšha le lefase le lengwe and a planet e nngwe kgolo ye le gore e be e le rund kore mohlomong ka gore e tlhagetše e sentšwe, ba bontšha gore planet eke e sentšwe and ebile it's like e timeletše or e disappearile, e timeletše le ngwedi wa yona le letšatši la yona. Ba botša ba re why e timeletše goba why e le rund this planet, ba re planet e sentšwe ke batho ba ba ile gore ba dula mo go yona goba ba dula mo go yona, go bile le dintwa tše dintšhi ba bolayana and go ba le di-pollution tše dintšhi mo e leng gore nako nngwe kgotse batho ba tšea matšhila ba latlhela ka mo dinokeng ba šilafatša lefase, the planet. Batho ga re tlhomphe lefase, go ba le dibomo tšela di causa a pollution, smoke se se ntšhi kudu smoke tša mo di-power station di causa eng di-pollution. Malwetse a mantšhi a ke a bang gona e le gore a causa ke di-cholera di causa ke eng matšhila le re a latlhelang ka mola metsing. So ke yona tsela e le gore re senya planet ya rena ka gona. So those aliens di ile tša tlhalosa tša re the reason why re le bontšha this planet ke gore ke mo re tšwang gona, our past, and ke mo e le gore lena le ya gona, your future, meaning that what happened mo la planeteng ya bona o ile wa ba nako tše le gore go diragala dilo tša mohuto nowe, planet ewe goba lefase lewe ga le tlhomphiwe, go ba le di-pollution jalo le jalo, and mafeletšong the planet becomes ruined. So and then ba tlhalosetša batho ba ke gore le lena ke mo e le gore le ya gona because ga le tlhomphe lefase la lena, ga le respect earth ya lena, le cause too much pollution, go ba le dintwa tše dintšhi, go ba le dipolayano tše dintšhi, go na le ditsikitlano tša meno jwale le jwalo. So this is where earth, planet ya lena e yang gona, this is what is going to happen to planet earth. So ba tlhalosetša gore that is why ba tloile lefaseng la bona ba tlile mo planet earth because rena re le batho re bopile ke bona, and the reason why ba re šomiša as the host tša bona gore go dira di-experiment ke ka la gore rena re le so ke rena bona. So di-experiment tše ke ba di dirago ke ge ba le ka go bona gore na motho re ka mo change kae le kae le kae re dire a better person. O gopole gore ge re le batho re na le a free will, le ge e le gore ba re bopile but ba re file a free will, will ya go dira anything e re e ratago, ga ba tshwanela gore punisha, that is why ba sa re punish, and ba tshwanela gore stopa, that is why ba sa re stope, but instead what they do gore ba abducta batho, ba ka utswa motho for nakonyana ba dira di-experiment tše di itsenye, ba testa madi, ba testa eng mo mebeleng, malwetse a causa keng jwalo le jwalo. That is why o bona yena Mr. Evans after that first experience ga sa fola secret, gore ba fola 15 to 17 to even 20
cigarettes a day o ba khosa malwetse mo mmeleng wa gagwe, go be go nwewa wine every day, go be go jewa nama every day. So they made sure ya gore dilo tsela di sa nyake go mo mmele di khosa malwetse ba di tlosha completely, because re le batho ge e le gore re bopile ke bona, and then at the end re šilafatša mebele ya rena ka go ja dilo tsela di sa nyakegeng, too much meat, di-cigarette, majwala. O ka gopola spiritually gifted people a ba tshwana go nwa majwala too much goba completely le ba tshwana go nwa, and a spiritual gifted person ga tshwana go ja nama e no ka ra e rata nama, mara ge e le gore wa e rata ga tshwana go ja too much. Gore ka tshwanelo santse re be di-vegetarians gore re kgone moya rona o kgone go bulega to the next level, re kgone go ya into the higher dimensions, re kgone go kry-a di-messages ka mokgwa santse re di kry ka gona. So what they're doing gore ka di-test ke ba di dirago ke ntho e ba le ka go kaonafatša motho, because ka mokgwa re phelang ka gona le ka mokgwa planet ya rena re šilafatšang ka gona e tlo feleletša e le rundi mo e leng gore go ka saba le motho, e ka saba planet e le gore e loketše go dula batho, gore mohlomong maybe everyone a le mo o tla tlhokofala, but because ba tšere nako matsapa mantši gore ba bope motho ka mokgwa gore a be ka mokgwa leng ka gona, ga ba nyake go losa, ga ba nyake gore ba berekele at a loss. So they make sure ya gore ga ba ntse ba etla ba tšea batho ba ba utswa ba ba dia di-host tša bona, ba dia di-experience ba di dirago, ba tšetše ba di tšago mo bathong ka nako ngwe ba kgona go tšea. Go na le case le ke le gore motho gona ba mmotse gore o na le bana ba I think ba le 5 or 20 ba e le gore ke di-spiritual children, ga ba gona mo lefaseng leke mara ba lefaseng la MaAllien, le gore ba kgona go tšea mae mo go mosadi, ba tšea di-sperm go monna, ba tšea ba tlhakantšha ba lekola ka ra mabotlolo a bona ka re ga dilo tse ba lekolang ka re ga tsona, and then ya ba e fetus, then ya gola and then ya feletša e ba motho. Ke nako e le gore ke 9 months le re mosadila o a belega ngwanola a kere, so mola e feletša e ba motho, and then ga ba bona gore yaanong ke motho o feleletše o kgona go hema jalo le jalo, and then ba montšha jalo le jalo. So what they do gore ba dira ke some of the test e le gore ba di dira a kere, ba bopa batho ka leswa ba e le gore ba tla ba batša ba ba iša to the planet e le gore e gabotse, e le gore planet ya ona e tla ba e le on the 5th dimension, e ka se be on the 3rd dimension go tshwana le planet ya rena, planet Earth. So go ra re ba dirang ba le ka go kaonafatša lefase, ga ba nyake go bona lefase le fela, lefase le robega, lefase le thubega, go sa ba le lefase. Ba nyake go tšwela pele ba dire gore lefase la rena gore go no tšwela pele go be le bophelo bo be gona. So this test o ka lebelela ga ba di dire go batho fela, ba di dira le mo go diphoofolo. Go diphoofolo tše ke tseba ba rata go dira kudu ke phoofolo ya go tshwana le kgomo, and then ba rata go dira le mabu ka nako ba kgona go tla moki o kgotše le ba tšea mabu a maitseng soil, ba ya go testa those soils, ba kgona go tla ba tšee di-materials tše di itseng a kere ba ya ba di testa jalo le jalo, ge ba leka go tšhentšha tše ba tšhentšhang ba dira gore dilo di be kaone e le gore go tlo ba le another planet somewhere a kere, and then planet ya ona e be a better planet goba ge e le gore e gona already planet ewe maybe ga se tle e na le bophelo, ga se tle e ba le batho, but ba e dire gore mola e na le bophelo ba kgone go tšea batho ba ba iše on the other planet. So bana ba le ba bona, because remember now ba ba tšea 2 ba ba robetše, 1 o ba se a robale. So ga ba tse bona what happened to those 2, but o la be wa se robale o ba ena le 10 years ka nako ewe ka ngwaga wa 1974 ge abduction ewe e diragala. Ngwane la ga bolela botša batswadi ba gage gore ba mo tšere ba mo separate le ba le ba bangwe ba mo iša ka rumong ya gage, gomme le ena o na le test le gore ba di dirile mo go yena. So ngwane la ore ba mo file ba mo tšelo tše dintši le gore o swantše a di dire, ba mo file task tše dintši le gore swantše a di dire mola a gotše. Well, after this hypnotic regression ge Stori sa bona se tsebega se ngwadiwa mo di-newspapering, go na batho ba ile gore ba ile ba ba believer, and then go na le batho ba ile gore ba ile ba ganna le bona ba ipotša gore the Evans ba bolela maaka, ba no nyaka attention jalo le jalo, go ba le batho ba ile gore ba ba gegeya ka ke šetše ke boletše gore kwana ke ntšela tša ka ntle ge o ka experience these things wa bolela. Go na batho ba bangwe gore motho ga a tsebe selo, but instead ya gore a theletše a lene goba a yudia di-research tša gagwe, rather a go gegeye a go bitše ka mabitso. Ke sona Stori sa the Evans se felela gona mo. Ke a leboga.